ka kani ka video kadai kaba laring nang ni na po LP Food House bat kani kaba ada mentah di kabal kani tengah lapan ni fi kumtu mene ka sapo ang tabade mas ndrung hapo kani kabut nilayo ya ka welcome drinks da lemon juice sebentar pada ngadan hang ni kani kadai ka abal kani bat nadang ipet sedian pet katno kalau kejeng internet karena internet adu kata-kata kini keyboard baru sisngi kisang sane kawa kidan ki board ki badan armala kidan ki ba kibriu kila bansa kini keyboard kadan lai kamera kadan sau kamera kani kebut ka ba masa mangaba de kadan tang kawi ka kamera kabumut ilasna kata karukam ba kinloki tang armut kibriu lane uwe briu bat tang ba ila aban wai baro kai kani kawi kebut ngakwa ba panay min sim bat man peni feeling ba kani ka video ba ka tourism hapo kirila kalakiw haddu kata-kata bat kumbang iyo bangi peni na video katno ki pareng ki wan kai sane mars niara po airport daw pareng sudah wan kai sane yai sa bagi video jungi perlop kani kadang dai tang ka sedang bat nginang peni susu ya kani ka journey adu rasai ka sini bangin sa kani ka LP Food House. Kejela kirela kaladai ko way na kejela kabalala sisyaban kring ya kinong wan jungo kai pertei laki long naka ri India bat kumju na ki way pat kiri jong ka pertei nilong sisya ki bababok banyo ya kaban pulut por shipor hakani kapo hapo LP Food House ban ngisngo komen hadu kata-kata ba banyo iya kini ka saudong saukun ka ba itiang hadu kata-kata bangidan hakani ka jaka dekat bang nyiru ngidang ya perlu por hakaban ya shondur hakaban ndrei tang sipang por kini kibadan hakani kabut kila khonno yangi bakaja nakabenta ka launch kala ready yeah pelok benta kani ka ja kala ready kani ka launch kaba kila pentre kani kabut kalong complimentary nado ka breakfast ka lunch ka dinner ngin syong yan ya po bot menta ka dagday RBG hadu la shay ni step kana biji ngin sa check out na ka bot ta ka daw nimla man chinu menta ni hab syong yan po li saudong sopun ka dan bikawa menta ngam bam no kini ka lunch kala bangkre ka best do amne ka dika banyo ban mati ya kani ka doha kani ka fresh kalau kitong may nakani ka wa amaki kani ka fresh dan time niya mata kani ka doha and it's kamba lamang very tasty bang pelat kerja kok ni bas mak ni doha very tasty bas kalau simple food ang ba kadang katis amar ba kadai ha apo janwa hadu katis kalau different bang ba